turabasuhuje bakunzi bacu aho muri hirya no hino ku isi, mwebwe mwese mukunda gukurikira ibiganiro byacu kuri Niya TV show. Twizera ko mumeze neza, abatameze neza mukomere kandi mwihangane. Imana ishobora guhindura amateka kubera ko ari Imana ishobora byose. Uyu munsi rero hari inkuru nziza mbafitiye, abantu mukunda cyangwa se mwakunze Gatabazi Jean Marie Vianney. Gatabazi Jean Marie Vianney yongeye kugirirwa icyizere, ahabwa umwanya ukomeye mu nshingano z'igihugu. Uyu Gatabazi Jean Marie Vianney bibutse ko yahoze yagiye aba mu myanya itandukanye, yabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru, Gatabazi yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, nyuma aza kunengwa ku bintu byiza, ku bintu bibi yari yakoze, ku bintu bitari byiza yari yakoze, aza gukurwa mu nshingano. Ubu ngubu ntabwo abantu twe tuzi amakuru ye, ntabwo twe tuzi aho aherereye, ariko kubera ko igihugu cyacu ari umubyeyi, kubera ko ubuyobozi bwacu ari umubyeyi, Gatabazi yongeye kugirirwa icyizere nk'umuntu n'ubundi wari warakoreye igihugu, ariko akaza gukosa nk'uko n'umwana wese ashobora gukosa. Ababyeyi murabizi, umwana ushobora kumutoza ukamuha disipulini ariko ntabure gukosa. Icyo gihe rero muhana nk'umubyeyi, ntabwo uhita umujugunya nanga ngo umurejete agende yangare. N'igihugu cyacu rero ni umubyeyi, cyongere kugirira icyizere Gatabazi Jean Marie Vianney, yongera guhabwa inshingano mu gihugu kugira ngo nawe agire itafari yashira mu kubaka igihugu. Mu itangazo ryasohotse rivuye muri minisiteri, rimwe mukunda kwita yellow paper, rimwe riba aho inama y'abaminisitiri iba yateranye. Ni itangazo rigira riti: itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa gatatu tariki ya 16 Nyakanga 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro, iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko ryemera no kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington DC ku wa 27 Kamena 2025, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano u Rwanda rutahwemye kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari no guteza imbere ubufatanye mu iterambere ry'akarere. Ingingo ya kabiri bavuzeho, inama y'abaminisitiri yamenyesheje ibyagezweho n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rukomeje kugira uruhare rukomeye mu mpinduka mu iterambere ry'ubukungu. Uru rwego rwagaragayemo izamuka ry'umusaruro w'amabuye y'agaciro, ishoramari n'ivumburwa ry'amabuye y'agaciro mashya afite ubuziranenge buhanitse. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gushakashaka no gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPEC, yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kubaka ikigo cy'icyitegererezo mu bumenyi mu by'indege, yashyiriweho umukono i Vienna muri Australia. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Yunze Ubumwe ya Nigeria yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira yo kutishura umusoro
n'inyerezwa ry'umusoro yashyiriweho umukono i Abuja muri Nigeria. Kane, inama y'abaminisitiri yemeje ko Lieutenant General Peter Kakao Lavahum ahagararira Sierra Leone mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner afite icyicaro i Nairobi. Abana bagiye bashirwa mu nshingano nshya. Reka tugere kuri Mutabazi rero Jean Marie Vianney. Mutabazi Jean Marie Vianney we ahangaha ari mu kijyanye na komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari. Ahangaha rero Madamu Valerie Nyirahabineza ni perezida wa iyo komisiyo. Major General Retired Jacques Nziza ni vice perezida w'iyo komisiyo. Madamu Dansire Nyirarugero nugize inama y'abakomiseri. Madamu Jacqueline Muhongayire nugize inama y'abakomiseri. Hanyuma Bwana Jean Marie Vianney Gatabazi ugize inama y'abakomiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari. Iyi ni inkuru nziza rero kuri Gatabazi, nubwo wenda bitagenze neza, bitarangiye neza mu zindi nshingano yari yarahawe, ariko izi ngizi zo turizera ko azazikora neza, akazikorana ubunyangamugayo, kugira ngo iki cyizere yongere kugirirwa atongera kugipfusha ubusa, ahubwo agakomeza kugirirwa icyizere ku buryo ashobora no gukomeza kuzamurwa mu ntera mu zindi nshingano bashobora kubona ko zimukwiriye. Murumva rero ko ari amakuru meza. Gatabazi twari tumaze kumwibagirwa, ntabwo twari tukimenya amakuru ye, ariko ni byiza cyane, ni inkuru ishimishije. Nagaruke rwose yongere ashyire itafari mu kubaka igihugu cyacu. Ni byiza cyane rero. Ibyo nkuru iri kuvugwa rero, ba bantu bakunda kugenda bihagarika aho babonye, byasubiwemo ngo drone igiye kujya bafotora, hanyuma wisange rwose ifoto yawe iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Mwitonde rero, mwitonde mw'abantu mwe, abantu mugenda mwihagarika aho mubonye. Byasubiwemo dore ko atari n'umuco mwiza, kuko igihugu cyacu kimakaje isuku. Kugenda rero ukihagarika ahantu ubonye ni ibintu bibi cyane, uba uri guteza umwanda igihugu, ndetse ushobora no gukururira abantu indwara zitandukanye. Kandi u Rwanda rwarabyoroheje, rwagiye rwubaka ubwiherero butandukanye, haba mu masoko, haba ku mihanda, cyangwa se mu ihuriro ry'abantu benshi. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira gutya ngo ugiye kwihagarika mu muhanda, cyangwa se ngo wihagarike ahandi hantu ubonye uhateze umwanda, kandi ibikorwa remezo byo kugira ngo iki gikorwa ugikorere ahabugenewe byarubatswe. Ngayo nguko rero, mugire umunsi mwiza, mukomeze muhahe muronke, mugubwe neza. Tuba tuhababereye kugira ngo tubakurikiranire amakuru agezweho, amakuru ari gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'amakuru yabagira umumaro, akubaka ubuzima bwanyu, mugatera imbere. Murakoze cyane rero, nakagaruka. Kugira umunsi mwiza. Niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byo kuri Niya TV Show ntibijye bigucika. Bye bye.